همو سازیین کل هریما باکور و جلاد سوریه کار دکن به بالداری لگور روشاهی تفدگرن اول سربانگاره و بریه یا آمادکاری الهمبر روشن آورته کار خاددن مشاندن. دوی درباره ده ایرو مجلس آجنین سوریا با آرمانجا نرخاندن روشا جنان ده ناوگشدانین کن حال هریم ده قومن لباجار قامشلو جوینک برفره لدارخست. جبو آگاهی زیده تر درباری جوینه ده انداما کمیته تکلین دیپلماسی یا کنگراستار روکن احمد جروج آواتی ویرا آخفی و هن خالو مجارن جوینه آشکره کرن. يعني امبيشن قالك ري خستني هي يشن لقام شلو نقاش ماشي ايرو بانسياتيفا مجلس جني سوري كو ام شيورك جن دناب داستا هندورين دا الدار بخن بريان هاجي چند روشا وك مجلس جني سوري دكلاراسيون يكي وك بيشبيني خوش بو سوريا كانوا دار خصبو لي ام ايروشي حوجي نقاش كوروشا سوري چاوا بويرن كو ودو هري روشا سوري شي بشتي 14 ساله بگهريه قناقه كانوا ام ترول بكرند بيرو شيدا ام نقاش كان اصلا كيتشنا خطري تشنا دسكفتي تشنا ام چاوا خبري خستن كان چاوا بباريزن چاوا رول د چاره سريا سياسيا نودا اف تيش ما خواستن وكري خستن شن بتيبات كو حتى اصلا كو ام جهشتني ده مجالك بدسكفتي بدس خستنا ام چاوا كاربن تعاملي بعد سكفتير كان شاو كاربن بباريسن بكنا مالي قشتي جنين سوري جالية خوفة اندام مجلس جنين سوريا عارفة بكرجي تكسكركو پیش روج سوريا تني بواجدار کرنا جنان دبريارداين دا بيكتي ونحن نقول آرمان جمع حري أساسي وأمكان بن قلك بشنيار بكرن جنن حاضر حمو بيكاتا إيرو حاضر بنبدره كردنا عربنا سرياننا أرمننا أمكان من نريني وان بقرن جبو بيشاروجا سوريا وهمجي وك أمكان بن وك مخرجات في بانيلي قدر كفن وأمكان بن وك مجلس جنا سوري للسر كار بكن جبو أمكان بن بيشاروجا جنا سوري دندر سوريا دا أم بسوغر بكن تضاعفت معاناة المرأة. تجربه یاری و بریا خسر الباکور و رجالات سوریه و تفلیبون جنان ده بریارداین ده جحمو جیهان را اثبات کرکو جند و گوهرتین دیروکی ده هیمانک بینگهینه لو ما سوریه یا پیش روژه یا روناک تکز به رامان جنه و تجاری نبه